Da li na ovaj način gospodin Vučić direktno podriva suverenitet Bosne i Hercegovine? Ja smatram da jeste i pozvaću sve institucije, ja sam to rekao i u svom saopćenju, da poduzu sve potrebne mjere i da protiv svih odgovornih se pokrenu postupci, jer mi ne smijemo dozvoliti ni Dodiku, ni Vučiću, ni bilo kome da bilo šta urade unutar Bosne i Hercegovine što nije u skladu sa zakonom. On ima dovoljno svojih problema. Država mu je u problemima, protesti studenata, nisam se htio miješati, ali sada zvanično kažem, budu li se vješali u našu državu, mogli bi se i mi umiješati. Samo mi imamo veću snagu nego oni. Oni mogu samo da pričaju, a mi možemo da damo podršku na više načina. Da li na ovaj način možemo da kažemo da je politički vrh RS-a ohrabren s obzirom na brojne istupe Aleksandra Vučića, pogotovo onaj govor u Budimpešti? Ma da vam budem iskren, kada vas podržava politički mrtvac, a kakva je to snaga?